good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Itagundaway, isagot mi kada kayo ti full episode ti drama ana pauluan. Iliw, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Tunggal makita tuladawan ti anak ko. Kaslag kupit ti barukong ko. Anda ni Pilo. Idulin ko nagiti aladawan. Anya manen dagita aladawan karya. Ay, ikuko ka. Di mat imbagakken ka ngay balang mong dagita aladawan? Nan, tapisaga kong dagita. Saan? Masik ako mamat, Pilo. Sana. Di mo pisangan. Sige, itulin ko na. Diyan ko nirwar na giti aladawan. Basta di mo ibalang. O anya, nakaikadeng ka kabin, Ana? Rudy. Panunutam ti masakbayam, Ana. 26 mon. Saan kan nga umububing? Masigurado nga rod nga doon tulat ta dagiti agbalin na customer mo dito'y club? Rudy. Ay ayaten ka unay, Ana. Kasano ti pan nakasigurado iti day tang ipagpagkam, Rudy? Panag na ka. Babain ti panangikasar ko kin ka, Ana. Sige. Ikanak pa iti panawan ko amang panunot iti day tang ipagpagkam. O sige. Ngam no mabalin. Saan mo kuman nga ibaybayag pa eh? Di ka agdanag. Napudno ti panagayat ko kin ka, Ana. Kayat ka nga ipaayan iti napintas sa masakbayan. Ipatpatag ka unay-unay. Pampanunotag pa lang aging gaita tinaibaga ni Rudy kanyak. Sa bagay, gusto magkit ti imbagana sa anak nga umububing. Dahito mo tirikat ti may sang agtrab-trabaho iti club. Akas kanyak. Tano bumakat kamin. Kaslaawanan ti serserbe mi iti club a pagpapaayan mi. Ay, ado nga mi nang tinakita kakasta. Pinapanaw ti boss mi. Dagiti nadanon ko dito club nga adan edad na. Tasanda ka no edad na pakairanudan. Kasanon to lang atan no syakmat tanti bumakat. Agkatang-katang akto kadimat ten. Apalandak dagiti kakadwak. Taada ka numayat amang ikasar kanyak. Kasano ang makasigurado ak? Imposible nga ititawan ni Rudy at 38. Awang pailat na sawa na. Ultimo trabaho na katsaka mo. Tadi namat kayat nga ibaga kanyak. Iso adyak maliklikan ti agdwa-dwa. Kasi swelok, nanang. Iso nga ingkatangan kayo ti baduyo. Ay na, naggastos ka pa ilaang Leo, anak ko. Adumot dagiti kaus ko. Diyak pa ikat maus-usar aminin. Gapo iti kinaadunan. Daan dagi jayan, nanang. Ingkatahan kayo pa iti lotion nyo. Oh, awatan yun, nanang. Ay kat, awatat-latan anak ko. Ay na, nakadungdungo ka kanyak. Wen nanang, tan nasingpat ka kanyak. Manipot basitak, impatagnak. Agsubsubalitak laang, nanang. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Leo. Kat agyaman akta di makkel ka anatudyo. Kat nakasingsingput ka unay kanyak. Agyaman ak, iti dayta apamatag mo, anak ko. Agsangit kayo manan. Gusto, nanang.
Di kay agsangitan. Anak ko. Nakita ka man nagito'y ladawan ti anak ko. Ubing pa'y dito'y. Agtawon la iti 13 dito'y aladawan na. Anya nga tatilang ati anak ko ita. Kailiw ko una yan na makita. Kan maara ko ti anak ko. Ay, anda ka mat kaya may tilikodak. Pilaw. Kasta una daras mo ng pidot ka na kita aladawan. Mabuteng ka, nga mga nuipur ko na kita. Kuwala. Natangkan na talaga ti ulong. Kasano nung makita ni Leo na kita? Anya nga ti sungpat mo kan kuana, nuagdamag. Awam mat siguro ti dakas na no ibagak tagpaiso kan ni Leo. Anak ko mata talaga jay pimanaw Pilaw. Jak nga rod kayat. Basta may salang ti anak mo. Ni Leo lang. Kat iso lang ti pangibukbuk kami ti atensyon mo. Nawatam. Lakay. Kun may sa, numaamuan ni Leo nga anak mo gayam da ya babay. Kun numaamuan na nagtalaw gayam. Sigurado sa pulan na. Ba nag-ajak kaya ta mapasamak? Karya! Kakaisuna dinan malaglagip da ya babay. Managing bubukod ka, Pilo. At danay-danon kanya ka, Rudy. Agpaiso ka di. Anya da ita, mama? Pudno ka di nga danobyam. Ha? When, mama? Kat agtrab-trabaho itiklam. Oh, sumungbat ka, Rudy. Agpaiso ka di. Pudno aklab ti pagtrab-trabahuan na. Ngam nasing petinobiak, mama. Naiduma ka dagiti katrabahuan na. Apay, di ka marugit, Rudy. Awan ti rumbeng akarugit ko, mama. Ta sana sumursurot ni anak ka dagiti lalaki a customer na itiklam. Oho, imposible. Mama? Ha, jak lapat yun. At ayamot na dalo sa babaeng aggapoy jay. Imposible na itan. Mama, pudno ti bagbagak. Iduma yun ni anak ka dagiti daduma. Houston! Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Basta siyak, jak kayat amang nobyawan no mga asawa kay tikaskan ko anak. Jak tupulos maaklon da ita. Ha? Agpaiso? Sumurot ka kanyak iti panagawid ko, Ana? Juan, sana kaya tasawan da ita ang makiasawa akon kan ka, Rudy. Ha? Adapay kayat ko apan kan. Sakbay ang mga dengak. Amo kon. Kayat mo apan ken no pudno timbagak. Nga awan asawak. Saan ka di? Awan mat siguro ti dakas ti panagsigurado, Rudy. Taurim ako na aklabla ang ti pagtrab-trabahwak. Kat ayos lata nga ura agbalina ka number 2. Wano number 3 iti biyag ti may sa alalaki. Jakmat kaya ti kasta mapasamak, Rudy. Sige. Ikuyog ko nga gawid iti balay mi, Ana. Ta ipanag ko ti kinataranaw ti pamamatag ko ken ka. Hoy, Karya. Agring ka. Hoy, Karya. Nagtagtagainap ka. Uwan nga, Road. Sige, ituloy mo ti maturog, lakay. Ay. Diyos ko, kaslang paypayso tinaytagtagainap ko. Aprosak kano kampay iti ti buok ti anak ko. Bayat ti panaturog na. Balasang kanon. Kat nagtayag a babae. Ay, at dalakat nga ron ang magagara na ka makakita kan kwa na. Kasano ti pan nakakita kita anak ko.
Sa dino, ti pang sapulak kan kuana. Kaya't ko'y di asapulan da anak ko. Ngam di nakpalubusan da sawak. Kabilan nak no pilitak ti mang sapul kan kuana. Kanayon na ngay baga, anak itaray kanon ti anak ko. Nupod no anak itaray, ape adi pulos nagsubsubli di ti balay. Umay kumamad agpakita. Nakalipat ka din, ti anak ko. Ayun, nanang. Malagip ko gayam. Kumusta nga tamatan ni Manang Ana? Kwa. Ay na, nakiasawan na jay, Leo. Kasta tayo magana kanya. Ay, kasta aya tatang. Nakaadal nga tamat laang. Ala, manganta yon. Saanin aday jay ti panunutam, Leo? Malagip ko ngamin, idi ubing kami tatang. Nakasingsingpat, idi adatoy pa ilang balay. Kaslakabsat kun. Ta, nanang kan tatang iti awag na kada kayo. Saan ka di? Ay na, kanakan lang ni nanang mo da jay. Mangantayo kiti. Ala, sumrek ta na. Dito'y tinanong mo abalay mi. Nagdakkal gayam ti balayo, Rudy. Saan mo't unay, Ana? Sige, agtugaw ka. Tay bagak iti babaw nan. Tamang isagana ti mabalin na pagsangwanta. Mabiit lang ang Rudy. Ayan ti inam. Ape asaan ta nasangputan. Rimwar manan ni mama. Tamakumikom iti trabaho na. Anya trabaho ni mama, Rudy? Ado ti trabaho na, Ana. Ada ti negosyo na. Ken hindi pa iti dagdaga. Nagagatmat nga Rudy inam no kasta, Rudy. Wen, Ana. Ubingak pa ila idi. Si bibiyag pa di papa. Talaga ang nagagat ngag trabaho ti inak. Isuda iti pimusayan nga amak. Agmerienda ta, Ana. Pabayatan ti panaguray taken ni mama. Yam amo ka iti inak, Ana. Mama, iso ni Ana. Ti bagbagak anubyak kada kayo. Ana, iso ni mama. Naimbag nga orasyon, Nana. Agmano ak. Mama, please. Anya kay ka di. Saan kumamot akas ta? Dayta babae tay pinidpidot mo ijay club. Papanawam dayta babae, Rudy. Jak kayat ti kadana diti balay ko. Inhenyero ka ngabgas tala babae ti awid mo diti balay? Mama. Ha! Sigurado akwartam lang ti kinayat na kan ka. Takita man ti lang ayo, nakapimpintas dayta babae. Artistahin ti pintas na, kan madlaw nga ubing pay. Amok, kwartam lang ti kinayat na kan ka, Rudy. Iso papanawa mo dayta. Jakla impagkarop. Inhenyero kamat gayam, Rudy. Mabain akon. Kunak man may ayatan nak, Ana. Di mo't adda nagkinaryan ta. Ay, ayatan ka. Kabutang ko ti inam. Di na kaya taparakan ka. Italaang dayjay, Ana. Patsik nagbaloy tumot lang ti trato ni mamakin ka. Di na kumamot sinaan. Diyak ka ba ilang tibagbagam? Please. Ay ayatan ka, Ana. Nakasaganak ang mangilaban iti ayan ayata. Nauray ni mamam ti makalaban mo, Rudy. When? Sukiram ka diti inam gapula ang kanya. No kasapulan. Aramidag. Basta sa anak asinaan, Ana. Gundawayak ti kawan ni Pilo dito'y balay. Punasak man ang nagitiladaawan ti anak ko. Ay, Diyos ko. No sa tinuman dayan ti anak ko.
Sikala ko man ti makambo kan kwa na. Tarabayam siya anak ko, Diyos ko. Ilisim iti anyaman na pagkad. Tignayam ko matagawid ang diti balay. Tapno makadanak manan siya anak ko. Ay, tibulpin kan notebook ko pagsursuratak. Isurat ko manan ti marikriknak para iti anak ko. Dito lang ang kwaderno ti pangyab sakit ti marikriknak. Amin na sakit tinakam ladingit. Kan tinakaro nga iliw ko iti anak ko. Kastamat ti sakit tinakam ko iti asawak. Talaga ka di nga awanan ti tendenggam, Rudy? Sorry, Mama. Ngam ayatek ni Ana. Anyat serbiday ta panagayat no pamilyam tomat ti may babain, Rudy. Magpili ka ni ti oray asino dita. Oray mamirmiraot wano bakat tabalasang ditan basta saan aday jay a babae. Nilaang Ana ti kayat ko, Mama. Ay naagpanunod ka na imbag, Rudy. Agbalin lakit na nariribok ti pamilya tayo no kaskan kwa na ti asawaam. Malas ti kasya klase ti babae. Di atal ka. Nanakam ka ti kunak. Ngam ape adi mo aramatan ti panunot mo. Nangipanam iti laing mo. O anya, sinaam ka din day jay a babae. Lading itak, Mama. Jak maaramid ti bagbagayo. Oh, jak amukan ka. Hangam sige, no ipilit mo ti kayat mo, makamu ka. Adda panunot mo, ngam di mo among aramatan. Isa makamu ka nga rod. May salang ti may bagak. Iti uray ka anuman, jak tupulos maawat dayjay nga ana. Oh, Nanang, papanan nyo. Nakasukat kayo, mat. Ay, kwa, ijay sentro anak ko. At dalamapan ko gatangan. Diyo pa ilang pagatang kanyak tatayag sapa. Tadi nagas ko kuman. Ay na, saanan? Syakon, Leo. Ala nyo nga rod datoy, Nanang. Tapno anda kwartayo. Ay na, at dapay matlatayintad mo akwartak dito, anak ko. Ala nyo kit din, Nanang. Nayon ti kwartayo. Ay, katagyaman ak nga rod, anak ko. Sige, mapaanak nga rodain. Ingat kayo, Nanang. Wenno, kuyugan kayon. May nasaanan. Nabanog ka nagkapoy ti trabahom. Agi na nakakitin. Syaklatan ti rumwar, anak ko. Rabiin, gamawan pala ang ginam. Napnapanan na nga. Amangan no paawidan, Tatang. Anyang amin tinapan na ginatang aya. Diyak amu, Tatang. May sakamat, Leo. Dinamag mo ko mga amin ah. Kunapay ngamin na pinalubo sa marimwar. Ang mga nutila na pananan. Apay kasta kayo, Tatang. Kaslawan ti pa nagtalak yung Nanang. Baybayon nyo kadi. Maboring siguro Iso arimwar. Ni, nadagtok-tok-tok, Tatang. Baka ni Nanang daytan. Naggapuam karya. Rabiin, gamita ka lang nga sumangpit. Unay tigas tang aramid mo. Ay, pasensya kan pilo. Traffic namin. Kan pila ti pagbayadan iti grocery. Rason, bakbakitan kan ngam sursuranda ka pa lang. Italaang matarumwarak. Napnapanam, apa narabyan ka nagawid. Anay ko, masaksakit anak. Di mo masmasan titakyag ko. Tangiwat mo. Ang mga numanggag na ka ni Leo. Ipagamtag pa iso kanyak. Inaramid mo ka di manan ti jak kayat. Sinapol mo manan di anak mo. Adya ka kadi. Anak ko dayjay. Naturala sa pulak. Tagailiw ko kat nga rodan. Kahit nasa pulam ka raw. Magbabanog ka lang. Kawanan dito lugar tayo dayjay, babae. Patsyak nga dan iti adayo ang lugar dayjay. Linipat na kan. Tadi nakapagan ano nga inana. Sana puno dayta.
Amok nga ipatpatag nagdanak ko. Kasi ti pa nang ipatag kumad kang kuana. Nita, agsangit man ay. Bumakbakat akon. Kumapkapsot akon. Amang ano'y tisan ngagpayag. Ipulang kon tibulot ko abiyag iti namarswa. Hanggang jak pa'y nakita ti sapsapulag nga anak ko. Di mo ulitin ti rarar mo ah. Nawatam! Sad. Nakaikadeng akon. Pumanaw akon iti day ti aglaw. Takayat kumagtan ti mga barwanan. Uraya ko ni Rudy. Taison ti makaamo amang ipakada kanyak iti boss mi. Tano siyak ti makisarita ka ni boss. Sigurado adi nakpalubusan. Ana? Nasaya at tadakan, Rudy. Ipakada na kon ka ni boss. Umanugot akon ang makidanakan ka. Ha? Agyam anak, Ana. Sige, siyak ti makisarita iti amo. Mama, adamanan ni Ana. Agmano ak, nana. Ha! Ana, umunog ta na, Ana. Di mo ko maikaskaso ni Mama, okay? Wen, di ka madanakan, Rudy. Sana bale. Tadyak sardengan ngay aywan ni Mama. Siyak ti makamukin ko, Ana. Ala, agdaritsutan iti silen. Kalpasan na. Kasaritak ni Mama. Mama, kayat kun nga ikalaysan ni Ana. Ikasar mo no kasta ti kayat mo. Ipagadampay la kanya kat amom lang aro da tsak kayat ama pasabak ti kasta. Mangin insulto kan sa. Lading itak, Mama. Ngam awan mo't ngamin ti amok adakis na. No ikasar ko ni Ana. Gapot agpada kami mo't anawaya. Kankang ronaan ti amin. Agin inayat kami adwa. Awan bibiyang ko. Aramidam ti kay kayat mo. Agkasar kayo adak na kayo. Di mo namnamaan ti kadak to. Tadyak pagan ano ti umatindar iti kasaryo. Agawid tayo lugaryo, Ana. Ipakaamuta ka dagiti dadakkel mo ti panagsimpatan. Uray saanan, Rudy. Mabuti nga kiti agsyuman kanyak. Ha? Apay? Basta, nauyong ngamin ti maikadwang asawa ti inak. Sigurado akabilan nak day chay no makita nak. Iso asaanan. Please. Sige. Sikat ti makaam mo. Talaga adipulos nagparang ni Mama, Rudy. Wen, ngamditan panunutin ni Mama. Agragsak takidi. Tanalpasin ti kasarta. Ay-ayatan ka, Ana. Ay-ayatan ka mat, Rudy. Agyaman na ka. Napanagnakak ti kinapudnom. Babaan ti panangyaltar mo kanyak. Nga uray ko na ni Mama apinidpidot na klaang itiklab. Agyaman na. Di kagsangit Ana. Malagip kong amin ni nanang ko. Nagkasarta di man lang nakadaray ti ina. Di mo't imbaga kasukunan ta. Ngam di mo mo't kayat. Mabutangak namin iti mabalin nga aramitan tagsyuman kanyak. Ala, husto nga raw din. Di ka nagsangit. Bayam, tasarong karan tanto ni nanang, intun mawayaan ta. Sige, aglaba ka. Agdalos, agluto kan amin na trabaho diti balay.
Sikan ti mang trabaho ka dagita. Gaputa pinagawid kon ti babaunan. Oh, apay, agad-gad ka? Anya nga ron ti kayat mo, ag senyorita ka dito'y balay? Ha, naglaing kan? Mama. Di nakawagan iti mama, tadi kan tumaawat amanugang ko. O sige, agtrabaho kan. Lalaingam tagtrabaho tapno na saya at kakanyak. Jak kayat ti parparaw-paw at trabaho. When, Mama. Daytoy ka din ti supapak ti inaramid ko iti kalabas. Ti panagtalaw ko. Ti panangpanaw ko iti ina ka nakasingsingpet unay kanyak. Jakmat nagayatan ti ipapanaw ko. Saan lang amin nga amo ni nanang tipod no arason. No apay ang nagtalawak. Sorry, nanang. Sa aktula siguro agpakita kada kayo. Inton awanan dagsyuman kanyak, di tabalay. Rudy, agreeing ka. Apay, Ana. Dubliam ti ulas ko. Malaminak. Anya? Apa yan? Ha, nagbara ka, Ana. Nabarak. Malaminak matlata. Itaray ka lang ni hospital. Sana na, Rudy. Gagangay la siguro ako record ito'y. Pinagdalusnak namin ni Mama iti nagmalam iti arubayan. Nagkainaranak. Saak nagdigos iti malam. Nabigla akla siguro. Anya? Siyak ti mandanagan kin ka, Ana. Ipan ka lang ni hospital. Saanan ko nakmat. Please. Diyak kayat nga damanan maibaga ni Mama. Sige. Mabit lang nga ron. Tamang kitak iti agas ang mabalin mo at umaran. Anya nagmalmalam nga ibagbagambat, Rudy. Katno dua nga oras lang nga pinagdalos ko ijaro bayan. Ay, pinaikat yu amin na sabsabong iti aglawlaw ti balay, Mama. Imposible adwa nga oras lang ti panangikat ni Ana kadagijay. Kun maysa, apay ngamin nga inikat yu dagiti sabong. Ket arkos ti balay dagijay, Mama. Naumaak nga Roden. Pasukat ak iti sabalya sabong. Ha! Saan man nga gararami iti sarita day ta babae? Katno siyak tinakakaadwa nagtrab-trabaho? Pambaritis kit dia? Mama? Diyan mo kan ka. Nagbalin ka na paspasurot iti asawam. Nakadkadlaw, Rudy. Ad-adda na ni Ana ti patpatsyam. Agam sa bagay, mawatak matkit di. Tanabayagan nga inulaw na ka na ita babae. Ha! Diyan mo na niya timpakpakan na kan ka. At dalabas iti pulong na, mamati ka matadagos. Ha! Masuronak! Mabainak iti katugangak. Diyak kaya tinakatugawan no nakaidalatan diti balay. Iso nga uray medyo madipay latirignak. Aglaba aklata. Uray ta washing machine mati usarak. Hoy, Ana! Ha? Apay ka di, Mama? Di mat imbagakan ka di nakawagan iti Mama. Ha! Nalabas mat ti kinaambisyosa man niya. Kan nangalam iti karbangam ang mga ramat iti washing machine diti balay. Galgalam dagita. Di ka kundi aramat iti kagawaak diti balay ko. Tawan na pulos ti karbangam ang mangusar ka dagita. Apay, kukuam dagita. Sorry. Ala, idapam ta washing machine tagalgalam amin dagita. Lisey! Lisey, karya! Tayo nagkuadagos na gito'y. Nay, nagaduman na kita insangpot maon. Anya da kita ya. Yes, sa tiluglugan na gito'y. Dagitay reject. Yawid ko na. Ngam ti maibalang. Sayang mait. Pangusaram ka da kita, Pilo. Katawang matlugan mo.
Anyapay ko ma. Ilako ka. Anya, Di anak ta. Awan ka di pay. awampay mo't. Ala. Yung kamangisaganan iti pagdigos ko. Tani, agat lingutak. Kayat kon tagdigos. Sige, mabiit laan. Kasla kaano la iti ubing pa iti anak ta. Anya, karya. Ita, naan-anayan na baro. Natungpal matlangan tara paap ta para kinkwana. Uray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Naisakat na matpiman ti panagadal na. Babain matlang ti kinasaririt na nga ubing. Nagbalin nga eskolar. Aging ga nakagraduar. Katita, agsuswildon. Profesyonalan di kakaisuna nga anak ta. One pillow. Hay. Nagunagmanasin na ay daytan, karya. Dua dagiti anak ta, pilo. Ni Ana ti maysa. Anak mula ang ni Ana. Anak mo itinatayan nga asawam dayay. Kat uray mo't ni Leo Anak mo matitim mo na nga asawam. Saan ka day? Maladaga pa'y laang iti ni Leo. Iti addan iti puderta. Kahit masapol pa ka ding ay balikas mo na ita. Natayan ti asawa ka nang ipasngay ka ni Leo. Isu asipod pa'y maladaga. Sikan tinabangunan na nga ina. Ay, di mo lang amin maawatan ti kayat ko asawan. Panagriknak nga rod, katkasla nagtaod mutla kanyak. Isu na lang, tati kayat ko kuma. No kasano ti panangibilang ko kanileo kas anak. Isu kumamad taramidam iti anak ko. Ngamsaan, tayo parupam matunayan kanyak ti kinawan patag ti anak ko kan ka. Nagtalaw nga rodan. Pinanawan na kan. Mangipasimudaag adi na kan pagan ano nga inana. Aging ka ita. Diyak matukod na panunutan. Nuapay ang nagtalaw ti anak ko. Pimanaw adi man lang nagpakada ka na ta. Nakitaray nga rodan. Apay, pakada na pailatipan nakitaray na aya. Makitaraya ko, nanang. Kuna na nga rodkin ka. Alaman! Si kakit di mo't. Usarang mamit na panunot mo karaya. Lipatam kay den di anak mo. Pilo, di ka mapanagtrabaho ita? Saan? Tawan ni Buskaw. Saan nasimrag? Isu asa anak mo ta sumrag ka. Masadutak ka sumrag. Amangan no agungot no aglangan ka. Kasano nga agungat nga ikatawan nga rod di Buskaw. Agpada kaming awan. Anya, Kita ang manggiday, ta mga nuumay di kumparay. Ta ilakok na kita'y piyesa tiluglugan. pangalalaam ngamin ka dagiti ilaklakom. Nagadumot a piyesa tiluglugan dagiti. Reject nga rod di Buskaw. Di ka makauawat aya, karya. Damag ka la, damag. O anya, agawid ta ni di lugar yo, Ana? Apay, awan ka din ti patagtiinamkin ka? Nagbitot ka, Rodi. Ti inak ti maysa ka dagiti kapatkan iti biyag ko. Kinapudno na, mailiwak unayan kan kuana. Mutlagayam. Apay nga rod akas lawan gaganay gayam amang sarungkar iti inam. Kayat ko amam ni nanang, Ana. Wento, jak pa'y lang amin nakasagana. Ti agsyuman kanyak ti agbalbalin alapad iti panagkita mi iti inak. Ngamin, bayat ti panaglabas ti aldaw. Ad damot a marubrubruban ti kurak kan ni Tata Pilo. Panagkunak. Adda na dagsin ang makagapo. No apay akas lakaguram launay ti agsyuman king ka. Rudy, Mabalin ang maamuan ti pudno ang napasamak. Ana, namin ano adara sa ginandat na ti magramas kanyak, Rudy. Anya? Kati pagyamanak, sana nagbaligi ti daga sa plano na.
Iso api manawag. Tama nga nagbalig amang gundaway kanyak. Di mo imbaga iti inam ti naramid na kin ka? Kanayon nakidiapang taan. Binutbuteng na. Iso ajak kinabanglan tinagipulong kaninana. Kas tagayam. Ala, pilito mo alipatin tinapalabas, Ana. Total, saan ang nagbaligi iti dakis a plano nakin ka? Ket patsek, ngadan tulat taal daw apa nagkita yo kininanang. Ha! Anya pala ti kukwam, babayadan a babae? Ingkagluton na! Oh, apay, di mo kaya tiyawag ko kan ka? Di mo maklon, di kinapod nun. Sige, inak agluton. Ops! Ha! Mabit man lang. Bastos ka. Agsasawak pa'y lang ang taltalikodan na kon. Nagawan ka ta babain mon. Awan res-res pedom. Kunayong mat ngamin ama panak agluton. Madam, Wan! Kasta ti rumbang ayawag mo kanyak, madam! Ta sana manugang ti pangibilbilang akan ka, no di kat may sa katulong! paasiga pispi sa tilugan ti karga to'y silid idi ni Ana nga anak ko. Manipon pimanaw ni Ana. Tila ingkar-karga matan ni Pilo dito'y silid na. Agduduman ti linaon na. Pinagbalin na mata na budiga dagiti pisang alalaan na iti pagtrab-trabahuan na. Ay, urayan niya ti aramidag. Saan ka makalipat? Inuras kaninal daw malaglagip ko ti anak ko. Nagrigat kayam ti mapukawan ni ti anak. No sa pulag katiyawit ko dito'y balay. Sigurado agumura man ang tasawag kanyak. Karya! Kuyugan nakman ta i-deliver ta dagiti duma pyesa. Ha, sa dinaw. Ije balay da nardeng. Mabit lang, ta isaganak ti alain ta. Kuna mapasig arijik dagito'y apisa. Nga milaklakom mo't Pilo. Kitun mait, tarimaanan na dagita. Imbis nga ibalang ti Boskaw, alag-langay. Kita kit adalat ta gumatang. Ala, tulungan nak amang ikarga iti sakaw. Ta itulod ta. Kadwain nak, tadyak kabailan na bagkatin dagitaw. Ato iti sweldok, Ana. Nasaysaya at siguro no si kanti mangidulin iti kwarta, Rudy. Kwartata, Ana. Anya ka ni. Rudy, Mabain ka pala kanyak. Kit agasawa talang aruden. Ha! Di mo pilitan no di na kayat nga awatan, Rodi. Yag mo na ita, tasyak ti mangidulin iti kwartam. Ha? Di mo man ititad ti kwartam iti na ita, babae. Ta sigurado agastusan na itawan ka sa skan na. Madlaw nga minarupat kwarta na ita. Mama, saan kumamot akas na ti panagsasauyo? Asawak ni Ana. Iso nga rod ti rumbang apangyawatak iti matgadak. Apay, iso ka di tinagregregat, idi agad adal ka pa'y laang, Rudy. Ha? Iso ka di tinagpaadal kan ka? Siyak matasan ka di? Mama. Ha! Inulaw na kang aminan da ita babae. Masuronak manan! Ha! Rudy, jak kayat ti makirinik yar itinam. Iso amabalin ka di. Di mo kumantub nga rin ti kayat na amapasamak. Kan anya ti amuta. Amangan numaawat nakmagtan amanugang na. Nusurutan ta amin apagayatan na. Saan ang nasaya at dagitar aramidin ni mamakin ka, Ana? Sika ti asawak. Iso asika nga rod ti pangtadak iti amin amat gadak. Ana, agrubwat ka tarumwarta. Ni, papananta? Mapantay ti bangko. Mangupin tayo ti bang account mo.
Kasapulan ka di pa'y dayta? Kat adamatan bank account mo? Nasaysaya at mutlaang nadabukod mo abang account, Ana. Tano kaya't mo timang idulin iti kwartam. Mabalin. Kwartak? Kwarta ta adwaro di. Saan? Kwartam lang ang tanyaman nga itid ko kin ka. Makaamukan no idulin mo, no saan. Sa bali pa iti kwartata nga adda iti bank account ko. Mama, saan kayon samot na rumrumwar? Talaga saanan, tadyak may talag to'y balay, iti asawam. Amangan no takawan nak. Saan amaramid ni Ana dayta, Mama? Aha, awan lat pa nagtalag ko iti asawam. Rupat kwarta. Iso nga duglakit di matima na. Iso adyak rumwaran, uray tadama dagiti talka kiti negosyok. Uray dyak ag trabaho at dalat ta kwarta. Makaamo kayo, Mama. Saan kayo pilitin ang mga awat kin ni Ana, kas manugang yo? Basta'y pakpakaasik kada kayo. Saan nyo kumasaktan? Tamangan no gumura akmutin kada kayo. No aramidin nyo tikasta. Aniya! Anak ko, papanamon. Anak ko, di nagpanawan. Urayan nak. Urayan nak. Hoy! Karya! Hoy! Anyaman tinatagtagainom mo na ya. Anak ko manan ti bagbagam. Pilyam mamat ti tagtagainom pam karya. Masurunak manay. Nakitak anak ko iti tagtagainap ko. Agoy kuyog kami kampay iti. Iti kwan. Kalahat ngayon tarayan nak. Jak matan na kamahatan. Sardengam ngamin man apang panunutin na dya babae. Ape abimbangon ka. Papanam. Ina ko minom iti danom. Kan sigurado ajak tumit la makaturugan. Isong agluto aklaangan. Makamu ka. Basta siya, ituloy ko pa iti maturok. Leo, anak, mabalindag kid daw iti paborkan ka. Anya dayta nanang. Mabainak ko maamang ibaga. Ngam talagang amin nakasapulak. Bumulod ako maiti kwartam. No adda. Anya bumulod. Ita lang nga mangibaga kayo. Bumulod kunayo pay. Kasapulak ngamin na talaga. Anak ko. O sige, talaga nga ikan kayo. Kanayunak ti itad ko. At tapay matkit ti tayo iduldulin ko akwartak. Amangan ngamin nagkurang. Diyak ngamin makadawat iti amam, tadinak matlaikan. Kasjemot nga talaga ni tatangket. Bukbukudan na ti kwartana. So nga no adda masapol yo, ibagayo kanyak. Di kay agbabain. Agawid aki jay probinsya mi, Leo. Inak mamatiliwan dagiti kakabsat ko. Kat kaano ti subliyo ngay? Diyak ka mo anak ko. Basta sumagputak tulatan. Si kanti mangibagay ijay amam. Tanog pakada kang kuana. Di nakmanla palubusan. Iso di na mo ti panagawid ko. Ibagam to no damagan nak. Wan. Ibagam anagawid aki jay probinsya. Basit lang tala kakawas ko. Tapno saan anadagsan nga imatak. Bumakbakutak katalagan. Kumapkap sutak matan. Iso nga aramidak matan ti rumpang. Amangan no iti saan ngagpayag. Matayak ton. Ngamjak pala nakita tinagpukaw nga anak ko. Kung dawayak ti kawan ni Pilo diti balay. Makaamon ton ni Leo amang ibaga iti amana. Iti planok nga aramidan.
Aday ta, naikarga kami ng importante abalunag itibag ko. Mapanakon, amo kunti umuna apapanak. Diyos ko, sigala ko man ti makamo kanyak. Tarabayan nak, itirurwar ko. Apo. Rumwarak bit, agsubliak matladagos. At dalamapan ko katangan ni J Plaza. Ngamne, balagan ka, ana. Di kag takaw dito'y balay. Sa natila malalam dito'y. Nawatam? Ha! Laglagipam, nagpakabitak iti CCTV dito'y balay. Gapulaan kan ka. Ha! Makitak matlang no daramida masana nasayat dito'y. Kandi kag buya iti TV ta mga numadadaal. Agradyo kalagan, tadamot radyo dita. Nawatam? When, madam? Ha! Sige, mapanakon. Ulita ka, mabitak lang. Aginggat kaano nga tama kaano sakit iti iti abalay. Amaan usak ti kinasabrak ti panagsasautiin na tinakiasawaak. Ay, lukatak man laangan ti radyo. Daytamot ti kayat ti katugangak alukatak. Taiparit na aluktak ti TV. Antay ta. Sige, nana, mabalin mo ang panawagan. Kaya't kuman ti agpanawagan ni ti anak ko. Ni Ana Lori Menchos. No sa di numandayan mo ita. No dumdum ngagkaman. Pangasim tay pakamom no sa di no tayan mo. Siyak daytoy. Ni nanang mo akariya. Sana ka po Diyos ko, dito'y istasyon. ni nanang tagsasawi ti radyo. Kadito'y anak ko. No sino man, di makamamoy di anak ko. Agrubata ko na sa pulok dito nga istasyon ti radyo. At dani nanang ichay. Apay a pinalubusa mapimanaw ti inam, Leo. Mailiw ka nung ngamin katagiti kakabsat na, tatang. Jak to pa'y palubusan na pumanaw. Ngam si kamutin. Ay na! Heh! Sumangpit to lang na dyan ngayon ama. Makita na! Sardangan nyo man, tatang aramid yo, tatang. Bakatan ni nanang. Lakay kayo matan. Ngam, nauyong kayo pa ilang kanya na. Di kayo lamasyan kan ni nanang. Basol namot lang ah. No apay akastuya kirkuan na. Natangken ngamin ti ulo na. Tatang. No awan kumati papanag kita. Surotag iti napanan na. At dapay ngamin papanag kay. Ay, Diyos ko. Agyaman na nakitak matlangan tanak ko. Ay na, anak ko. Ay, liw ka una yan. Ipatpatag ka una yun, ay. Ipatpatag kayo matunay-unay. Pagawanan na kanak ko. No itaakla nagtingnay amang sapulkan ka. Pagawanan na ko, ma. Awan ti rumbang ikitawan nyo iti pamakawan, nanang. Sakit di ti pakawanan nyo. Tapi manawak ajak pulo simpakpakaam mo kada kayo. Apay ngamin. Anya ti makakapuan ako. Apay ang nagtalaw ka iti. Pudno ka di anak itaray kan. Ha? Ala, sana pudno day tananang. Ay, anya garot ti pudno ang makakapuan ako. Pasensya kayon. No jak nagturad na nagipulong idi kada kayo iti naramid ni Tata Pilo kanyak. Ha? Apay, anyat kayat mo asawan, anak ko. Pinagpanggapanak ni Tata Pilo iti dakas. Kaya't nakagundawayan. Ngam sana nagbaliki. Nanang. Aniya?
Uwan nanang. Nagbutangak nga mga nagbalik amang ramas kanyak. Iso nagtalawak. Diyos ko. Aging gasi marakakitiklab. Tadanam mo ka ng isara kanyak. Kat ijay tinagtrabahwak. Nanang. Aniya. Kat naayat unay ti Diyos. Taintad na ni Rudy nga asawak kanyak. Kat babaan kan kwa na. Pimanawak iti day siya aklab. Kat ingkasarnak, nanang. Nukasta, nakiasawa ka, anak ko. Uwan, nanang. Kat lading itak. No patiti pa nagkalaysak. Kat tsak impakpakam mo kada kayo. Pakawanan da kuma. Kat itatanag kita tayon. Tsak itulok ng agsina tayo. Sumurot kayo kanyak, iti pa naghawid ko. Pakaragsakak ti makamamukin ka, nanang. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, Barok. Agyaman ak. Tanagkita kayo mutlangin iti asawak, nanang. Ay, when nga road, jak laim pagaro pa nakiasawa kaya mo ti anak ko. Rudy, agpakpakaasi akan ka. Pag nadanta ko man ni nanang dito'y balay, jak kayat nga agawid iti probinsyami. Tama nga noon niya man ang daramidan tagsyuman kanya kiti inak. Idi pa ilang. Kastanti kayat ko mapasamak. Ti panagdinayo manan kaninanang. Ha? Rudy, nilakit di mamamdaytan. Sige, siya kung ti mangilukat itiri daw. Nasaysaya at siguro no sumrek kayo pailaan kaninanang iti silet. Takasaritak pa'y nga umuna ni mama. No isuman day ta. O sige, Rudy. Ala, umay kayo nanang. Sumrek tayo pa'y iti silid. Hapayakas la ilumlamangan tati katuga nga manak ko. Jak kayat no kunak, jak kayat Rudy. Di mo ipilit ti kayat mo. Tasyak ti makalaban mo. Mama, saan ko Iso day ti katugangak nanang. Masapul pa nga nga ay aywan ta asawak ni mama. Watam. Ta sigurado apabainan na kayo no makita na kayo. Aniya, awan ti marami. kasalong arudan. Amo kayo. Kababain sa amat no makipag naidakit din dito'y. Basta saan kayo napalubusan a pumanaw nanang. Makamuditan. Jakon kay ati maisina kada kayo. Kailiw kayo unayin a makadan na. Ay, kasla mabainak mo't Barok. Saan? Di kay agbabain nanang. Ala, umay kayon. Siyak ti makam mo. Sige nga rod, Barok. Mama, iso ni nanang karya. Ti ina ni Ana. Makipagnaid pala dito'y balay. Nabayag ngamin adida nagkita iti asawak. Manon atawin ti napalabas. Sanak nga interesado iti bagbagam, Rudy. Awan ka na skwadumngag. Mama, Di nakpagpungtutan, Rudy. Sardangan na kasursurduan. Pagtalawam dagita at tao dito'y balay. Mama. Ay, Rudy Barok. Saan sa kayat ni mamam tikadak dito'y balayo? Nanang, pasinsyaan nyo la ko man ni mama. Pumanawak lang Barok. Kababain iti nam. Sige, takitaag no kasano ti aramiden tayo, nanang. Pumanaw talaan dito'y anak ko. Naku na ni Rudy nga agsapol kano iti mabalin apag naadan tayo. Agabang tayo, nanang. Anya, ang mga numarikatan di asawam. Adalang arudan balay na, nga magabang pailang. Day talaangan tinatda pamuspusan, nanang. Tapno saan tayong agsina. Kastamot din iti asawak. Panawan tayo kanon ni mama dito'y. Dagiti laang duwati pumanaw dito'y balay. Agbati ka, Rudy. No ikari yung agbaliw kayon.
Saan min apatuluyan ti pumanaw, mama? Aniya, tasyak pa yan ti pagparangam anagdakas sa ramin na. Siyak ti pagkaryam ngagbaliw. Ha! Nagala sa talaga ti kasta pa nagsasaom. Talaga nga inakaran na kandya sawam. Huston, di yo ammo ti bagbagayo. Apay, adda ka di pa managnagyo adakas ti aramid ti asawak, mama? Apay, saan ka dadakas ti kinarupat kwarta na? Hot-hot-hotan na ka! Saan na po no dayta, mama? Makitam ti kastang aramid mo? Talaga napatpatagan day dya babaeng am siyak ngaynam. Siyak tinagrigrigat anangay aywan kan ka manipod ubing ka. Ala, huston, mama. Di yun iboy-boy dagita. Tapagrebangan nyo dayta kas inak. Ngumnupay kasta. Agyaman naklata. Di kay agdanag. Tadi kay tubaybayan. Tila ang kidkid dawat. Iso tipan nakaawat yo. Uray basit laapan nakaawat, mama. Apay nga minasaan nyo ang maawat ni Ana kas manugang. Di adal karudi. Ngam di mo tagpili ti parakan ka. Mabalin mo mata sinahan niya ano kayat mo? Tawang pa'y matlatanak yo. Nalakalaang aramidan dayta. Lading itag, mama. Ngam jak to aramidin dayta. Naimbag pa'y katidibasit ka. Taamin nga ibagakan ka. Tungpalam. Maminsan lasaok kan kay di. Agtungpal ka adakos. Gamitamatan. Awanan. Talaga asuker kan Rudy. No kaano nga dan panunot mo, isumot ti panagbalin mo na sukir. No talaga mutla na patagak kada kayo, mama. Itadyumot nga rod ti pagragsakak. Lading itak, ngam oray anyat aramidak. Jak mapilit ti bagik amangawat kan ni anakas manugang. Lading itak met nga rod, mama. Ngam jak mabalin apapanawin da ana. Kunti inana dito'y balay. Agtali na idda dito'y. Aniya ka? Pakawanan dak ko, ma. Napatag kayo kanyak. Ngam napatag met ti asawak itibiyag ko. Kat numabaling. Jak kayat nga agsina da iti inana. Tadyak kayat nga agladingit ni Ana. Si kamat abakat. Tapno da serbim nga agnaad diti balay. Agtrabaho ka. Wala, madam. Nasakit tinakam ko iti anak mo. Gapukan ko na. Nagbalino na soker dyan ako. Da kayo tinimtang nga kibor iti pamilyami. Madam. Siguro, kas kamatla iti anak mo iti balasang kanya. Babayadan kamatla babae. Sana puno na ita, madam. Saan kumamatakas na ti panagsasawyo? Tawan pa managnagyo amang ibaga itikas na kanyak. Tao kami matamasakitan. Damatrik namin nga uray marigrigat kami lang, madam. Kat? Anya ti kayat mo mapasama kita? Lumaban ka, ha? Nalipatam sana makipagnanaad kan makipaglamlamot ka lang diti balay ko. Ala, agtrabaho ka. Numay karom tikan kanam diti balay. Di ka agsenyorita ditoy. Awan ka di pa'y ni Rudy, anak. Awan pa'y nanang. Imawag itay. Anda ka no overtime na. Ay, kasladyak makaanos iti daytoy abalay, anak ko. Nanang, pumanawtan sa laangan ditoy. Papanan tayo ngay. Diyo ko naan ngagsubli tayo manan iti sidong tagsyuman kanyak. Ay, nileyo ti pampanunutag. Uray kaskasano. Napatagmatan kanyak ni Leo. Manipon maladaga. Siya ako unti ng tartaripato kan kuana. Amom dayta, saan ka day? O nanang, ngam na mabalin. Diyak kayatin ang makita ni Tata Pilo.
Presko pa'y lang amin iti panunot ko ti dandani pa ng ramas na kanyak, nanang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Panagriknak pa'y kitin kat kaslawan serserbik nga inam. Putasan ka man la bantayan na naimbag. Mawatan kayo, nanang. Gaputa makumikom kayong agtrabaho idi. Kinapudno na. Isuti nang ibagbaga. Anak kitaray ka kano. Iso ang nagpukaw ka idin. Jaklain pagarot nga isumat kayam ti makagapo. Iti papanaw mo iti balay. Awanan pa inday jaya lalaki. Hoy! Da kayo nga gina! Rumwar kayo mandita! Aday paramid ko kada kayo! Ha? Ay, diti kayo laang silid, nanang. Siyak laang ang tirumwar. Anyaman nga tanti paramid na aya, anak ko. Tsaka mo, basta diti kayo laang. Saan kayo arumrumwar? Ulbod da dya nga inam, Leo. Ha? Apay tatang? Naggapuak iti lugar da. Ngam awan mo't ijay. Anya? Napanan na nga rodan. Diyak mo Nakilalaki siguro Tatang, bakatan ni nanang. Ngam pag-atapan nyo pa'y lang tidakas. Anyat amok ngay. Heh, ina. Talaga pagpungpung tuten nak day jay nga inam. Sumangpit tulang Talaga ang makaraman manin kanya. Amangan mat no na uman. Naulpit kayo ngamin kunkwana. Makabasol labasit. Kabilan yon. Pagsawan nak itikasta, Leo. No agsasao ka. Kasla napat pataggiinam ngam siya nga amama. Tatang, agpada kayo lang ang napatag kanyak. Iso na laang, ta... Siyak laang ti patag mo, Leo. Ta siyak ti amam. Nawatam. Ha? Kat daytoy ti tandaanam. Dakdakal ti karbangakan ka ngam jay inam. Rimuarin ti anak ko. Gundawayak ti kaawan na dito'y balay. Ornusak na gito'y pagkwarta. Nagbaglaki din. Tada na gito'y apagliwliwaak. Kauray na karo ti pongtot ko. Gapu iti naramid yung nalaing asawak. Nunap-napanan na nga tanah. Awanan bain na talaga na ijay. Dagito'y man pa'y latinakaw ko a piyesa ti asigaswag. Ornusak kay nakilakaw. Kwarta man na inday tao'y. Ti ammo na karaya kinliyaw. Agtrab-trabaho ak iti siyap. Hindi dala ammo Kasto iti pagsapulak. May mayat nagtakaw. Nalaklaka. Pagbiitan pa'y akwarta. Kung takaki din nagiti tattaw pangilakwak ka nagito'y apiyesa ti luglugan. Nakaidasara kon. Mamigat tayon, Rudy. Ana, tapno saan ka maladaw iti trabaho? Uy, nanang. Ni mama. Saan ka di pa anak kariing? Saan sa pa'y mait? Sige. Umuna tayo amangan. Tadimot lang makigiddan amangan dayjay. Sumarunon ton. Kasta unay manan apungtot na idikalman, Rudy. Uwan nga, Rod. Ungat nga ungat. Pagpupudutan na kami iti anak ko. Iso nga mangan no jakon makapagbayag dito'y barok. Ha? Uwan, Rudy. Kaya taninanang ti agawi di Chelo Carmi. Numabalin. Jak ko makayata palubusan. Di kay pumanaw, nanang. Taadan na sa pulak kapag naadan tayo. Ha? Lumasin tayo niti pag naadan. Panawan tayo ni mama dito'y balay. Aldawan, ana. Ngamdi matlagri ngan ti katugangam. Uwan nga rod nanang. Apay nga ta. Inggan sa latuktukan ti silidnan. Sige nanang. Uri agungatan Nakaskas daaw ngamin. Italaan nala daw ang nagriing. Mala, ingkang arud tuktukanan. Ana. Ni, saan matgayam ang nakatrang ka to silid ni mama? Ha? Ni mama?
nakadasay tinatan. Mama! Anya ti mapaspasamak kada kayo, mama! Kaya ko niyagimag ibang doktor pagimbagan na Rudy. Wala nang. Agimbag kayo. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Nangato ti presyon ti darayo. Agapwanan ti pan nakaatake yo. Dak, may kutri, may rasakak. Wen, taparalisado ti kagudwa ti bagiyo, mama. Iso apat iti panagsauyo. Napiktara. Dak kaya ti kastoy. Dak kaya ti ang balin may notil. Oh, di kay agsangi. Patsek na agimbag kay tupay, mama. Madam, pakanan kayon. Tapno makatumar kayo matan iti agas yo. Dakan sa bulan tulong mo. Bumanaw ka nito'y. Saan kayo pagtatakunan amang serbikan yak? Ay na, kakaasi kayo ano sanda kayo nga sikaswan, madam. Sana anak kakasi na ano ti kwartak na kayo ti kasi na mamirmiraot kayo. Hindi nagpagserbihan na makaalagi titang danak ang mga sikaso kaniyak kanaging bagak tumatlaan. Ay, sige nga rod, madam. Na kayo ti makaamo. Di kay pilitan, no di yo kaya tagpasikaso. Mangkita ka ititang dalan ta ang mga sikaso kaniyak, Rudy. Anya? Adamod daana. Kininanang kariya ang mga sikaso kada kayo, mama. Sa bali lang tay tangdanak amang terapi kada kayo. Basta, nakasapulan dahil sa kita pagtatakunan. Mama, awatin nyo kumaidan, kas manugang ken abalayan. Kas talang aro din ti kasasaad nyo. Uray anyat mapasamak. Jak tumarami tayta. Anya? Rumara kon tatang. Awan ka di trabaho yu ita. Kwa, aglaladuta ka rumar. Napuyat ak ngamin, Leo. Parbaon ngamin, idi simbangpat kayo. Nagkapuan nyo. Inya karnak ni boss, iti pangarabi anak ko. Ha? Uray rabi agmekaniko kayo? Wen, ala, mapan kan tanay. Maladaw kan iti trabaho. Hay, mailiwakon ka ni nanang. Ayan na nga tan. Ay, yak amo, no niya tinapampanunod jinam. Tapi manaw mutlatan. Sapay awan pangkunta ka kinkuha na. Paritan yung mat ngamin nga ag-cellphone. Di nakmansideran, Leo. Agab aburido ak lang arodan. Kasta pala ti ibagambay. Madanagan ak ngamin, tatang. Ang mga nuan niya tinapasamak kanyanan. Apay adimat agawi din. Ala, ag nga kayo tasubuan kayo, mama. Ay, ala, tinipay yung matanti plato nang ikakitikanan niyo, mama. Di mo gondawayan ti mga wag kanya kiti mama. Nga puta inutilak. Awagan na kumutan ni ti kasta. Kan kinulakmat
Ajak ka sa pulan ti serbisyom. Kabailak ti mga nasisak. Mama, marigatan kayo. Tila may nga imayo ti maigaraw yo. Panawan lang dito'y. Tauray kastoy ti kasasaan ko. Di nakmalilaw. Ha, agimbagak to matlaang. Halala, panawan lang dito'y. Pasinsyaan nyo lakuman ni mama. Ana, nanang, da kayo lakuman ti makaamo ang mga awat iti sitwasyon na. Wen, Rudy, di ka madanagan. Noy din to pa'y katinaw-awat mi. Itan to lakit din na masakitan. Hangam di na kaya talaga ti kadami dito balayo, Barok. Kasjay lang aro din ti kasasaad na. Ngam nagtangiglat tangag sasao. Panagkunak, nasaysaya at no pumanaw kami pala ang kininanang Rudy. Anya? Huwag Barok, napagsaritaan may nga ginangagbakasyon kami pala ang iti lugar da lulo kan lula ni Ana. Anya? Amangan ngamin no kumaro ti sasaadan ni Mama. No inal daw nga agpungtot, gapo kada kami Rudy. Iso apagustuhan tayo ti kayat na mapasamak. Agsubli kami tumatlaang, Rudy. Agbakasyon kami laang. Sige. Ngam pangaasiyo. Tadi kay kumagbaybayag iti papanan nyo. Ana. Wen, di ka matanagan. Makalawas mila siguro ng agbakasyon. Wen, Rudy. Mapan mila iliwan dagiti kakabagyan may. Tanabayagan asan kami ang nagkikita. Sige nanang. Tamang kitak pa'y lang arod iti tangdanak ang mga sikaso ni mama. Kabayatan ti kaawan nyo. Napnapanan nga ta ni tatang. Talo nga aldaw nga saan nga nagawid. Ha? Hello? Leo, anak. Ni, apay ngagsangsangit kayo. Anak, niti pagbaludan. Nakabalod ako, nanak ko. Anya? Inlibas ko lang timawag. Tada cellphone, ti may saka nagiti kadwa kabalod dito eh. Naibag, ta memoryadok ti number mo, anak ko. Ha? Apay ang nabalod kayo. No kasta? Nagtakaw kayo, tatang? Anak kong, pakawanan nak. Ngam sa anak ko maamatiliw kahit. Ngam inramandak ngamin dagiti kakadwak. Katidakas, pati ti droga pagsapulan da. Inramramandak mutan. Anya? Apay ngamin nga inaramid yu ti kasta. Saan tayo mat nga ang kurkurang? Nagdawat kayo ti kwarta. Ikan kayo mat adagos. Wan nga ron anak ko. Pagbababawyak. Ngam naladawan ti amin. Nakabalod ako, anak ko. Wow! Nagpinta sa talaga dito lugar da lolo kan lola, nanang. Naglawa ti karayan. Nagmayata paglango yan. Ingsan Ana, umay ka ditoy. Tadito'y ti paglangoyan ta. Nay, ay ayaban na kan di kasinsin mo. Ingkag di gusang tasaklat tataglaba dito yan. Tulungan kayo pa'y nanang. Ay nasaanan. Basit la da ito'y. Mabitla malpas da ito'y anak ko. Agawaan nyo kit di tagdigos tanay kaslag todo. Kalaat ngan lulam naan. Kasinsen, kursunadak man tabadong. Ha? Kukwa mo na ano kayat mo kasinsin? Ha? Talaga? Sigurado ka? Wen, alam to na makaawid tayo. Itan kaya't kun nga usaran. Anyat pagbadok ngay no alaamon? Di agsino katapay latibado, insan. Anya? Ay sus! Ay, agurodan! Ay na! Agarbis matan!
Ala akong dagiti impilag ko abado iti batbataw. Tagawid kaming. Ay sus, into dulan. Apay ngay. Nawanan, nabasan dagiti linabak. Ay, ayan nga tan dagiti dwa. Tagawid kaming. Di damit la umayang. Ayan na nga tan. Insan, bigla ading makkel ti danong ti karayan. Huwag nga ro dinsan. Pimigsa pa yan. Ala, kasanuay nga makabalasiw ta. Agin nigam ta insan. Masapul ang makabalasiw tantan eh. At data dititang nga ba to? Sige, dara sumarod insan. O sige, umay-kan. May anong tan insan! Ay na, mapukpukaw di anak ko kanti kasinsin na kakabsat. Tulungan na kumamagsapol kadakwada. Amang ano na yan o damutan. Ala nana, hindi mo ngay. Kada kami ti makamong agsapaw. Ado kami agsapaw nana. Ay lagi aman ako na kada kayo. Sapit mo mata masarakan niyo ida. Ay, kumusta nga tanti pa ng sapol da iti anak ko kanti kasinsin na. Ay na, nasarakan da ko maidan. Ganawan ko matida ka sana pasamak kadakwada. Ay na, di cellphone da anak ko. Ay, agriring. Sumbatak na mga ano ni Rudy da ita. Hello? Hello, nanang. Kumusta kayo? Apay ada kayo ti simong pat iti cellphone. Ay na, Rudy. Di ka kumamagmaglaat. Nga mapukpukaw da anak. Kanti ka sinsin na. Ha? Anyat kayat yu asawan, nanang? Napan kami nga minijay karayan. Kandi makal ti karayan. Amang ano na yan o da, barok. Anya? Sige, nanang. Umayak adagos dita. Umayak mo't makipagsapol. Ay, sige, makamu ka, Rudy. Nana, ado na sarakan may. Nung magmaymay siya. Iso na lang. Kasaan na mabigbig tiro pa na. Panaipit ti ulo na iti bataw. Kut na derder tiro pa na. Ay, Diyos ko! Anak ko na ito'y! Bado na na ito'y! Anak ko! Pinalawan na! Anak ko! Una yan. Tinapasamak ka. Apay, pinalawan na. Anak. Imbag nagawit kayo, nanang. Kamusta kayon? Umay kayo sukunan ni Tiamam. Taintay lamayan ni manang mga ana. Leo. Ha? Lamayan nga. Natayan ni Ana. Anya? Apay anatay? Layano ni Tikarayan, anak ko. Anya? Umay kayo sukunan kini tatang mo, Leo. Awanan ni tatang. Nakabalo din, nanang. Anya? Apay! Nukasta, saan ada kayo tipudpud nung nga inak, nanang? Natay tinam, anang ipaskay kan ka, Leo. Iswasyak tinangaywan kan ka manipod basit ka. Ni Ana tipudpud no nga anak ko, Leo. Tagayam, nanang. Ita lang nga maamuak data. Ngam, hindi ka madanagan. Saan ka nasabsabali kanya? Bilang kakaspudpud no nga anak ko. Pagyaman ak, nanang. Ngam, kaasimot ni manang Ana.
agsakit ti bagpagik. Sa dino ti ayan ko. Malagip ko na nayanod kami iti kasinsin ko. Naisalatak iti kayo. Kat ingkarikatak tinagpaigid iti karayan. Aging ka nakadanunak iti kabakiran. Iti nagkaruabutang ko. Diyos ko, agyamanak tinispalnak. Ngam, tigasinsin ko. Ayan na nga tan. Ninanang ko. Ayan na nga tan. Ikarikatak ti bumangon. Kat agparayatak. Ana, idulin dan ti bangkay mo. Basta tandaan nga ayatin ka unay-una. Agasiyo, lukatan niyo mampay tilungon. Takayat ko kitaan ti anak ka. Iti mahudi na kundaway. Diyo pa ipis-pisok ti bangkay. Anak ka! Nanang, Rudy. Ana? Diyos ko! Natay kan san ka rin? Si Bibiyagak, Nanang. Siyak na ito'y. Ana? Ni kasinsin ko tinasarakan da natay. Anya? Badom, tinakita mi aso, tinatay. Nagsinugat kami iti Bado, Nanang. Tandinawat na ti Badok. Niinsan ko tinatay. Anya? Oh, Ana? Rudy. Ay, Diyos ko. Lukas na. Ay, anak ko. Kunang lalo na tahikan. Mama, kadwak manen asimang pagdananang ken Ana. Lakap to takon. Paragirik na. Saan ako nga agbayag? Rudy. Ha? Agimbag kayo pa, Mama. Yak makapangan. Kung maturog lang, hindi kaya't ko nga aramihin. Mama? Amangan numatay ako dito mabit. Kanayon ko amay tagtrakain na. Lagi kakabagyat tayo, anabayagan na natay. Ay ayaban takon. Mama? Kasaritak man ti asawam, kanti inana ni abalayan, anak. Ha? Sige, Mama. Mabit lang tayo bak ida. Pagawanan tak kuma. Nagbalinak alasang sit kada kayo. Yak kayat timatay asibabasol. Iswa kayat ko tagkid daw. Iti pamakawan kada kayo. Lipatan yung tinapalabas, Mama. Uwan, Madam.
Saan kami nagimulay ti sakit tinagam kada kayo? Lokas na. Mapakawandak. Uwan, Mama. Napakawandakan. Agiyaman na. Pagpamawyak si kinauyong ko. Kada kayo. Kanagyamalak no mapakawandak. Agyamalak. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, napauluan. Iliw, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.